Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hoy, Ador! Aldaw na! Apay, adi ka pa'y lang mapanagpasada? Kuding ti jeep bakit? Okay. Gaputa kuding tilugan. Agilad kamot ditan ng agmalmalam. Ayapaw, sayang tel daw, Ador. Apay numapan ka agbirok iti daduma pagtrabahuam nukas tanga awan biyahem. Ay nawaw, resdik nga ron ita bakit? Mabambanugak mo't nagbibiyahe. Maminsan lang iti makadomingo ti panaginanak. Ita paritan nakpay. Ay unay ka mo't tayo. Aginanakan to, inton nawadwadan ti awat mo kanya. Ay nawaw. Rumbang nalaang agsapol ka pa'y iti sideline mo. Iti kasta, dakdakkel ti mayawat mo kanya. Nawatam, Ador! Dakkel sa mo tinapasadami, tapari, Ador. Ay, anya dakkel. At no kurang pa'y ngay submit ko ni komandar. Si kakit di Nagparbangon ka kanwa nagpasada, paray. Samay, eksakto lang na pasadak, paray. Walang labis, walang kulang. Ay nawaw. Ay kit nawadwad mo nga ron ano kasta, paray. Ay, tagtagari, pare, No kaya, Mau, sumurot ka kada kaminton malpas ti biyahe tayo. Ha? Eh, sa dinaw, pari litaw. Ijay secret place. Ay nawaw. Ador, Apay bakit? si kamot tagtagibalay ita, Nay, anyat kaya't mo asawain. Sika taglaba, agluto, aglinis, aginaw kanda dumapay. Anya? Ang Adda reklamom? Ay, kuha. Adda reklamom ko na. Awan bakit? Awan. Very good. Sige, tadda na patag apapanak. Siguradom lang ang analinis ti balay asang patak. Tano saan makaraman ka kanyak, Ador? Na. Apay nga ay asikamot ang taglablab anak ka. Apay, ayan ti asawam. Ay, kuha, nanang, nagudong. Nagpalingke. Ay, nawaw. Ay, di na ngamin masangaw. Iso siya kung tinaglabanan nang. Naginaw, kaya naglinis dito'y balay. Kasano ako na madi na masangaw. Kat awan mo't daduma trabaho na. At damot laang dito'y unag tibalayaw. Wano saan aday jetirsinan ni Isabel ang makikis-chismis. Kuha na nang, nasakit ka nung amin, ti iman ang agalgal. Tiko namkit day, sadot jasawam. Nagadupay la rason mo. Kuha, saan man nanang? Ay sos, di mo isakit ni Pele. Ngamin, nabayagan nga amok, nga an-anderan na ka. Sana puno day tananang. Sa anak mo't kit apander iti asawak. Talaga lang kami na nasingpot kun nagagitak. Kasday lang nanang. Ayawan mon, Ador, nakailag ka man mudditan. Siga mo bakit? No kaililat ko launay. Talaga nga awan aasensuan da tao, takasta kamat. Imbes nagtrabaho ka, saan? Taadda kamat dita nga agilag-ilag. Imbaglangan atawan pa'y anak ta. Tano adda ay sos. Amangan nunatay dan itibisin gapo iti kinasadot mo. Ay nawaw. Jakman amo no apay asikapay laeng ngamin tinakiasawaak. Ginayuman aksamot ide. Kasano arumang ay ti panagbiag ta no kastoy laeng. Di mo matamot ang salukag. Hay apaw! Makauma abiyag! Awan pa'y didiskartya mat iti biyag! Bisi na mat ti pamilyam!
Anya ngay tinsangpet mo ama si Ador. Kuha bakit? Di mo imbaga gumatangak. Di mo kat nagpalingki ka. Kaya pa, usaraman mo tautak mo si Kador. Sika tinagapo ijay ili, tanagbiyahe ka kat nga road. Nagpalingki ka kumamutin Pasensya ka na bakit? Diyak mo nalagip ngagpaison. Kat, anya ngay ti sidaan ta ita. Nga, ha? Agsidatan iti tamudo. Sige, tagsublang ijilay. Mapaanak pa agpalingki. Sanan! Rabiin taon. Mapankalaangan di takanto. At dalitsunan ijay. Iso tigatangam, ta ison ti sidanta. Malarod bakit? Urayan na biit Tay nak gumatang itilitsyon manok. Kasano ti biyahe ngay paray? Adam ilan na wadwad. Ay, adamot paray. Mayat ano kasta paray? Ay, kaslad adu pa'y ngam na wadwad day ta Siyempre paray. Saanan low budget. Ay nawaw! Ay kinasayat, ano kasta paray? Angam, kasano ngay ni komandar? Amangan no sa pulin na kano maladaw ka nga gawib manayin. Awan parikot iti day ta pare. Siyak ti makaamaw. Ayaw sa garudan na kasta. Happy mga rudan no kastoy lang paray. Sigurado paray. This is it. Pansit. Ay nawaw! Sa dino tinaggapuam, Ador. Nakaring ka pa yung lagayan, bakit? Naggapuam kunak. Nag-overtime kami. Ado nga minti, pasayeros. Ado'y tinapasada 5,000 amin tayo Butoy. Ay, nawaw. 5,000 mat ngagpaiso. Siyempre Jack kiniskis yan. Tapno buong ngayawat ko kang kabakay. Nasaya at matnukas na. Ala, ingka manganan tananganakon. Makaamukan nga agkalong ijay kusina. Umuna ako na maturog. Makaturturog ako na yan. Una yung ti asawak. Di na pa'y nadlaw na kainumak. Basta'y kami ti kwarta. At tal na mo na dagaws. Ay, inak man la di kusinan. Mabisina mga agbayso. Di kan sama tagpampanunot, Ador. Ha? Apay ngay at pinaglalaok mo mattandag iti puraw kan di kolor abado idi naglaba ka. O, kita man na nagbalinan alabang ti puraw a kamiseta. Ko bakit? Pasensya kan. Jack mo't napansin nga dagayang puraw a kamiseta kadagiti ilinabaak. Hayawan mon, Ador. Absent-minded kan sa. Ha? No kasano ti kinapartak mo nga agmaneho. Iso kumama ti kinapartak mo nga agpanunot. Saan akasta? Kasla di mo matamutar aramidam. Unay matikas ta pa nagsasawumon bakit? Apay, masaktan ka kasta ka de? Kaya't nakatungpaan. Kaya't nakadiswan kasta. Ha? Sige, padasam. Tamakitam ti di mo pa'y nakikita. Feeling. Itlaglutom! Mabisin akong! Saan kumamatin at agluto Tanay, kasta unay. Agreklamo ka? Na. Nukunak ka, mapan ka, nawatam! Ay, pare litaw. Kasla naliday ka magpari, Ador. Apay aya? Kuha pare, saan man? Ay, pare, agsat taman kitinton madamdama. Ay kawa na. Di talaga yan. Go ako dyan, paray. Sige, agawid aklabi tayo na agdigos Agsarak tanton itisigod pare. Ay kawa na. Ang maguri ka man, paray. Ha? Nay, apay pare? Magadlawak Anya ti madlaw mo mo't? Idi damo ka. Uray ka sa ti panang pilik ko kang kagadi mo kaya ti sumurot nga ksat. Ita, si kamat ti agawisin. Ay, naumak tumit amang dengdengag itingiwat ni bakit ko pare. Iswa mapantaman ki diag palpaliwa basait. Ay, win pare. Palpaliwa with matching. Pare,
No need to mention day ta pare Ang mga no da makangag. Kanayon mo na marabya na sumangpot di asawa, Pilay. Ayun, tatang, pasaray parbangon pa yan, ano kwa? Apay adapay pasahero sa itikas dyan nga oras. Maluklok aga nga minukas da sumangpot. Nukas ano ka? Naibatog tuma nga minti kwarto kita yan ti paggargarahyan na. Kuna naman nga da itultulod kan sunsundwan da apang night shift duty. Dagitay agub-ubran sa iti call center. Call center? Un, tatang. Nasaya magaron ano kasta. Iso pa yung magadan di asawam. Ay, iso na lang nga tamapuy-puya damay. Un, ngam saan na balay, takabailan naman. Kan makaturog pa'y mat aging gainton agbiyahe man ng tagsapa. May sa bagay Ay, baglay ngayon na nagaga di asawa manakaw. Iso di mo kumaunay yung iwatan narigatan. Nay, papanamador, rabiin kan, kasta unay mat abanglaw. And the sun work, Pilay. Sigurado ka? Wen, no di ka mamati, di sumurot ka. Ah? Nya, sumurot ka. Ay ikwa. Saanin? Mapankasiksi ka. Magyaman ang rod ba kita? Ay sus, kunaklaki din mo sumurot. Naspaktilakad no bilang laang. Sapay agur-uray ni Mercedes ije kanto. Apay ang napaulimak ka. Aday bagbagam. Kaslag tantanamitim ka mang. Ay, kwa, awan. Adayamit. Mala, mapanakaw tani. Maladawak iti papanak. Anya nga oras di awid mo? Diyan mo, sumangpetak tulat na. Ay, alas 3 ang iti parbangon. Gumawan pa'y laang ni Ador. Ay, naglukon. Apay nga kita agman ti cellphone ko. Ang mga no nag-text. Awan mag-text na. Napanan na nga tantilo ko. Awagak man kiti. Jakmat makontak. Ituloy ko kit di maturog. Amang ano pa awi dun day dyan. Apay nga itaka lang asumang patsi ka, ha, Ador? Ay, naginom kami kada pare lito, kalpasan ti biyahe mi. Nabarte ka, isumayin turog kun ije balayda. Kan, ayan tinapasadaam. Antoy. Ay, nawaw! Nagadon! Inurnong ko day taparakan ka. Tapno di naksersermunan. Ha? Matitilang ak ngaminin iti kinangiwat mo. Makauma. Ha? Sige, tagpalusak. Agbiyahe ak manen. Iti kasta, adda manan yawat ko kun ka inton malam. Kumusta ngay paray? Nginiwa-ngiwatan na kamanin ni Mari Pilay. Sa atin paray, intad ko ngamin adagos ti 10,000 a pesos kan kwa na. Nagtalnabot adagos. Di na magno nagkapuntin tagmaw. Siyempre, imbagak nga inurnong ko manipod pa nagpasadak. Ay nawaw. Ay kunaki din ano ko Noon niya pare. No imbagamon Ay nawaw. Asino ngay may tagtatakaw amang amin at tinakaw na pare. Wawan nagpaisaw niya. Ay si Kante da sugar mami na. Sana all paray. Talaga dakkel ti tama na kun kada diya bakita niya. Shh! Tangiwat mo pare lito. Agasim man ta imbis asi kati agbayad. Saan ta isubay agbayad? Among pare, bayat ti panaglabas na kitel daw. Kas lalo mamlamis mo tentirik na kita asawak. Ha? Anya kaya mo saway? Hey, kas la na po kawan ti panagayat ko kunkwa na. Ay nawaw. Ay. Di mo ibaga nga agayak ka ni Madam Annabel. Hoy, Ador,
Sa dino manan ti papanama, kanayon ka matan arumwar. Agtal na ka, mamay. No di mo kaya't nga ipadingal-ngal ko dahito 15,000 kang ka. Ha? 15,000 ko nam, Ador? Wen, matoy oh. Kwarta mamin dahito. Agsartang ka mat siguro na sumanao. Panawan ka dito. Di mo urayan ti panagawid ko Amangan no inton bigatan ti panagawid ko. Anya? Ikang kanto manan inton nagawid Inakon. Ay. Sa balin sa daytoy na. Agpaspasada laang itijip ti asawa. Ang nagdadakkel mo't agatad dit itid na kanya. Madidaytoy na. Sapay ka na yun nga awan. Nang runa itirabi Sa balit ang parparik na kanya. Di kan makapaglibak, Ador! Iti niya, Feli. Sinurot kayo kinilito, idirabi Isukat naklangarudan, iti bakbakat pa ngam iti siya. Apay ngay, adi ka nagbirok iti bubeng. Aday umat anapin pintasak ngam iti dayjay. Mas seksi apay, kanaking kinis dagiti kudil ko. Napudpudawak ng adayo ngam iti dayjay abakbakatan. Ha? Diyak maawatan no apay masapul nga isukat nak iti dayjay abakat. Wano? Adayo analalaing iti kamangam iti siya. Wen, pudno na pimpintas ka. Ken napudpudaw. Ken siksi ka. Matlagayang! Apay nga rin masapul nga babae ka. Ngamin, di nakpulos pagsasawan iti agkakasakit asarita. Kas iti sa daw, makauma. Ken no anya pa'y di tang agkakasakit asaw. Amunak nga andi ngayon no da parikot kaw. Amunak nga isakit. Kang runan iti amin, di na imparik na kanyak nga awan sirsirbik. Nariknakken ko na ti panagayat ti may nga asawa. Adi mo impaay manipod nagasawa ta. Pakawanan na ko malakay. Sorry. Pakawanan nakmat Pinadas ka mga awatan. Ngam suray. Jakon ka ba lang teraramidam kanyak. Ibabam unay ti kinalalaki. Pakawanan na. Ikari kang balbaliw akon. Mangrugita manen. Pangasim lakay. Ay ayatan ka unay. Ay ayaten. Dahil tati balikas akayat ko amang gan ka day. Idi ay ayaten ka pa'y. Ador. Pakawanan nak. Ngam saanan asikati linaon ti puso. Ador! Ador pangasim! Di nagpanawan! Ador! Ay, nawaw! Amin analabas kat dakas. Anadam nga rod ti panagsaritam, tapno di nakaisukat ti asawam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.